Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluan, napaay at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matgayaman dito'y waig, inunaan lak ngayon may naglaba ah. Nagpudot nga minti agi balaybay, no na nga tuntun dya ini. Sa bagay ah. Huwag gayam, di ka di mauma itibiyag dito'y away? Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagna, dito'y away tayo. Kaya't kumatag na ijay syudad. Makauma dito'y. Papanam ko mga ijay syudad. Awan mo't kabagyam ijay. Apay ngay ti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na ijay syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan, tapno makatrabaho ijay syudad. Ay, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabaho, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apay akasla problemado ka. Anya ka diti parikot mo anak kaw. Ay, nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan ijay syudad. Ay, nagrigat na itang arapaap mo. Babae ka pa'y maangaraw. Ikakidin ni gasang-gasat ti Masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho ngang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang ka ijay. Anya kumangay ti mapasama kanyak nang uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak nga rudan nang bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Maghatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulit nang. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Kanya aya ti parikot mo. Kanya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud akka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, baya. Apay kumasungbatan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo nak aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sabay ko ma. Tagbaliw day tapangadang mo. Lading ngita, ngam din tupulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kin mabilbilang matiod lang mo. Ay, nasakit unay ti barokong ko. Jackson maidanon ni Jay Balaymi. Ha? Ada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Joe Hospital? Ay, awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din no niya tinapasamak ken ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak na kalaang?
Unay butasan na kaya ti Manalo na. Agtaltalon mo ti pamilyada. Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day. Amapan ka ijay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay, kadayon ka nga ron nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Unang, barang makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka diti kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga ron ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akasta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti taong agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkelabag mo. Papanam ka di? Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnama ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Natarmat ket din Ivan. Ngamjak kaya ti makiasawa iti Manalon. Tagibasitem ka di ti Manalon? Ket isumat ti trabaho ti pamilyam? Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado umat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat tagtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtairket day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Nagtugaw akas lang maulam. Ay, asigak man. Sir, kasapulan nyo ka diti tulong? Wala ka ba wala ka? Diyak mawatan tayo. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan yung nagsubli ko, check. At awagan ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Hello, sir. Nakaawag kayo, mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko, sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod, sir. Amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di pa medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yun. Wen, sir. Pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawak. No apa akas ito yung matintiriknak. Italang da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay iti klinik.
Adda kadwayaw, sir. Babae mo't. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawak. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti buwas. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. Adda ngamin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya at anak idi. Angam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak igi probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya kumaatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kat masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa sales girl. Iso kumatipakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir kat na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday takon kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ah, ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak tanakiasawan. Hello, ma'am. Nakaawag kayo, ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Apay adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na, ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin itay bigat. Apay na pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no, ma'am. Simruman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron, ma'am. Anemia ka no. Natangkan ngamin ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo, ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturaw. Bantayam day ta sir mo. Bye. Wan, ma'am. Bye. Adda ka din trabaho di anak mo di syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglokaw na. Nag-text kumamit Tapno mo tayo, tika sasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na di cellphone ko. No makitak tuman, tikabsat di sigo na kaadalan na. Agdamag tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Yung ka man nga agpaiso damagay, no adan trabaho di anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka, Met. Kumusta ka ditan? Si kakit di dita Simro ka no ti anemyam. Ang mga nagpuypuyat ka manan, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid kang aminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit ng daga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa yung malpas ti kontratak dito eh. Ay, ala. Inton malpas ti kontratan. Agawid ka kuma. Inka ka di agbiro kiti trabaho makunam, Beya? Wan ko, sir. Di mo ka di kaya't nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kaya't mo lakit iti agkatulong, apay kit dinasaan. Sa anak nga agpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kaya't mo. Agyaman ako na, sir. Nga maguray ka man. Kaya't mo ka di? Tayjay ka laangan may isang apartment ko?
At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapol at di na maamuan na ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binasted ni Bea ni Ivan nga agdatdaton kenkwana. Tadi na kano kaya ti makiasawa iti mannalon. Napangarod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akas lamaulaw. Inasitgan na tapno makasinlingad na. Tinulungan na ngaron ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapol adi na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakin ko na. Gaalain ka nga agyan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta kadiam apan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ije tiyandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir? Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea? Saan ka naw anapan ije dagos na? Imawag ka no ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day tagaraw ti pagsakitan tinakam ka. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga no naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mula kuman api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na, kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat? Ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko mamakalipat ha? Kat nang iba ti iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngam ibagakmet ka, ati mabastad kan ayat, ti agas kat lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagak. Agyan ka dito, hoy. Kat sika ti pagbalinak aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir?
Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito yung syudad. Tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen nak kas asawam. Asawa? Agdan nata akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas Reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tagsubliak to. Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kun iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kayat katulong di tao, sir. Diyak manamukin ko ane. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto iti pang malaman. Andakan ka day ta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bali a lugar. Nay, kasla-kala at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at talaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samat anay sanong dito'y balay mi. Wan sa nga rod. Jakman amo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samat daytan. Adan samat makunkunanan. Wan sa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanuman. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa yung masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsak da kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan makuna kini Ivan. Ken nagaget pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumat day jay nga ubeng. Ngamsan magtakayat ni Bea. Anya pa'y ti biruken na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat nakat tinapanayjay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono? Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akalkaloban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang no saan ko nga amaw. At dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Amang ano sa balin dayta? Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Aglubot ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha?
Intaggatang kadagiti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpulas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kuko iti paggatangan ta kadagiti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da dito eh. Rumbang laeng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pa'y. Agorderak iti appliances. Awan pa'y appliances ditoy. Ijay away. Awan na dito eh. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak dito eh. Inawagan na kakadinti anak mo. Awan pa'y magarod. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na. Di na nga tamalagip ti number mo. Dahita ti saan ko nga amaw. No siyak narigat ko alagi ti number na. Tanagadumait. Apay, dilagat mailiw kan. Tadi mo't la sumangpetay nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan ka mo't ijay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no dapat tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka din awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Ura ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat amapan ta agpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre nak tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang. Ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko nakatsamba ka iti Eric. Ado ka no akaban, tiin lakom. At damat. Angam, saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti. Patgam ka di. Ay, wun Grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyar ket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tada amin na masapsapol mo dito yung apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanaw ka di? Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito ay. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehiyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ng agmalmalam. Ang mga nojak makasangpat dito'y inton malam. At danas kan nga aramidat. Kapay mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka diti pananganta kat agawid tan? Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tan san? No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyarta. Tapno pa kalaglagi pan ako nam? Gumatang tayo tibanag ngagpada ta. Uray jay saan anangina? Apag iso, aglaklako iti accessories deta andad tita asidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Agmay-may sa akmat. Saan nakapalubusan armor ni Kurt? Kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko.
Ay na, agbaliw matlaing ti away tayo. Umay da ka no buldoseren ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Ngamsan pa'y anagaw-away ti anak ko. Mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di mga no sa napalubusan ti asawa nang agawid dito'y. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga? Kat awan mat niyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Tasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may sang apartment kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan ang nagpasyar ijay ili. Ijay mat syudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayon na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mat away adi makalan na, maragsakan danana Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idi simangpat ni Kurt ijay apartment, at da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan ba? Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa ngay. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga? Kat awan mat amok dito'y syudad. Jak tupay maawagan ng ninanang ko. Tasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga awagam ni nanang mo. Alangan met pa umayam dito'y. Agbalin ket adwa ti taraken ko a taon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ni nanang mo, weno siya. Masapol amay salahan kada kami ti pilyam. Masapol ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwon ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo dito'y? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak nga agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Iswa nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawin. Tadan kalsada kan kuryente dito'y. Nakalipat siguron. Manipod pinmanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo ka di pa eh? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am.
Sumangputak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? Juan, ada ngamin gayim ko dita anang yawag nga ada mading aramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday, ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbagakan ko na ti isasangpad ko iti mabiit. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan Carmen. Sikati kayat ko nga agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak nak launay. Idi pa'y nga da pa nagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan day di babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di day nga ibagbagam. Juan, ket tapno di ka agduha-duha. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Kan adaw nung ko. Kita manla dagiti paspasamak. Nagkalaysan daywan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ama manugang. Kanya nga rod nga ay, saan met nga rod ama balay na madiktaran ti anak mau ama kiasawa iti di na met kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat samot talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at ilugar tayo ka na ket last class, tawan kalsada ken kuryente. Angem ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaang dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramiden na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Kahit adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami dakit extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga store. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day ta sikog mo. At damat gaya men istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Tata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, dakkel meten ta tiyan mo. Wan nga rog tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko, nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rog ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga tata? Swerte tamaminsan la asikaw, ngam duan amaladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin? Ayunak ti imbagana. Amam maminsan tirigat mo. Angam, duwang ubing. Wan matkit di masapul mati anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Ngam no dumakkel da, saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Dadi ta ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan.
Agyaman nakmatkan ka, tainayatnak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka, akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin, tapnos antayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidag mat ti amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito yung apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulam. At da aminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkagat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidas. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang ang matagidasa. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Ha? Planong ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na? Tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, hindi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ti kaunan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka ngagsursurong agmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidat ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan yung tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, awan nga raw da. Isudala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la tibyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko mati agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang na tinaimbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray kumaa, no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakit ang anak mo, amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amom day jay babae. Saan mo tada kayo ka nga rin tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko laeng, tatinulungan na kidi. Hanggang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. Adamot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo. Basit la ba nagday jay? Pinadagos ko mat dito'y balay. Sa bagay, daabo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad ak matan iti utang ko na imbag anakam ken kwa na. Gapo iti panang padagos ko ken kwa na idi dito'y balay. Sa bagay matkit de sir. Ngamjak man amo, no apay analagip ko day jay abeya. Manang, ti trabahom tinto na rin. San atila pagtaktaktakam, iti awan ka is-iskan na abanag. Awan ka day ti ka-is-iskan ni Bea, sir. Diyak mo kan ka, di ta ka man layangan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka kading agawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga ada ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga,
Anya ko mati pagluklukwak ako nam. Di ka naging didiyam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka, mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na, nga da aramid na. Kat imbaga na asya. Napod no amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga impalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta, tapagikarwat. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wano, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag, di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, mati kawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan nyo matin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudang. Nita. Hoy, agsubli ka ditoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Baya. Anya ko mga itibagak. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tataramida. Tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Ivan ken ni Carmen. Sinungbatan ti balasang kat nagkalaysa dagiti dua. Gapo iti kinagagatdang agpadpada. Naadanda iti store. Kan nakagatang dapayan iti luganda. Naragsak dagitoy idinto tasan anaragsak ni Bea iti sidong ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. Adda parikot ko. Ay, anya nga tatyaramidak. Tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang. Iti kasta. Makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang teraramidam. Ingkan agidasar. Tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh. Ang mga anuan niya matikingkinan mo. Ano saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos? Ang mga nubasit la dayta? No saan pa'y nga agimbag? Aging gayon ton madamdama? Awagak ti doktor nga mamok. Taumay ditoy. Peste. Di nakmatlat ta parwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin niyaw. Nana, adda ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy.
Kaya't mo asawan? Adaal daw asaan asumang pagdita? Iko, ma'am. Dayta, Maawat akon. Dandan hindi ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya ka day, tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Sana kanayan na sumangsang pagdita. Tada sa bali apagaw-awidan na. Pag-awidan na ngayon ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, hindi sumangpeta. Ay, irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Hingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Inka wasingan ti check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no. Tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno surpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kaw. Saan ko pa nga amaw ti ayan na? Anya? Saan nyo nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, ubalasang kaw. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akong takan. Kano di ka ipadlaang mati cellphone ko, basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada? Padasag tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana. Apa yan, basang? Nakarupangat ka mat anagapot di ta tiyan, maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayaban. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Ada ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontistol. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamati akasingin ti anak da. Tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga raw. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na. Tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Dimuras at talagan ni Ivan. Ayan nga, taabutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsawd, malaglagip na ka nga tamay. Ay, makapadismaya mo no maminsan.
Gamanyagay nga raw, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang nagpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanen na anay kabil ititangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak itibilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak paingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurot ak mat in delivery room. Saan ka no amabalin ko natin, nurse? Ang yan kalaang dito'y ruhar. Orayan nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan i delivery room. At daak lang dito'y. Sabi ko ma, sa anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam da ita? Sikapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. Gatgatangak mat amin ang masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito'y. Ang mga no sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak ngagden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalilaw na. No nasirib ka, nasirsirib ak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay akas tatyadda di ta panunot mo? Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyaman iti apo. Taagpapada kayo anakaradkad nga agiina. Napakapsutan naklaan. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigata nak. Indon sumaruno. Singin mat ababae. Di ka man. Nagsigat ti aganak kanya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibagbagam. Kun kunaklaan mat bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras ka pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo gumatang. Mabiitak laang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito'y. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsipot tada kayat ko aduktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana? Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangput? Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din nakasta ti aramid na? Nabayag mo't basitin, ma'am. Ti awanan bain alalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyo ka. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman manukan no asumangpat dito balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y agpadlaw? Numapanag nga da sa bali akadindenana. Idarong ko ida.
Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilokon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman man nga agaway. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao, maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarom ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti araramaten na. Tawan mat ingkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunak ano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Gusto mat ngayon may ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata, puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo, tisingin nga anak yo, barok. Agyaman nak itim bagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadadwa amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka apadre di pamilya, baro. Anya ka di dagit na awit mo? Groceries, ken may karga iti ref, apang kusina. Mabalin ka di arumor tamat. Nabayagan ajak rimrimor. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako nang ngawan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mang kita, no asino tinagtok-tok. Police? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayang, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinanggap ni Bea ti aglibas, ngam napaay daytoy. Kabayatan na, adda nang idanon ken ni Chris, nga adda paglulukwan ni Kurt nga asawa na. Iti sabali a bangir, singin ti anak ni Carmen, kat naragsak launay ni Ivan. Iti matsyudad, simangpat ni Chris manipod abroad.
binilin na tigayem na apulis. Pinatiktikan da no sa dino ti pagaw-awidan ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Asikasun dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita no asino tinagtuktok. Pulis. Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asita talugo di ti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino kuma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakatwa. Pusasan niyo ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano kumaan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kada ti babaya kalibin mo. Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay? Adda asawam? Kunak man no awan asawam? Imposible ti imbaga ti sinalbaga pulis. Adda iji abroad ti asawak? Tiyak ninamnama nga inaramat naklaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Kulong na iti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulunga. Pudno nga tangad da dito Pilipinas ni Chris. Anya kumangay tamok kadagita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabilit sana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas ta tilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban amo. Kala at analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi na ka man lamalagip. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na kaday no kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan mo. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presinto dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta intun madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawak kan ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presinto ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yun ang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi iti nalimot ti asawa yu, ma'am. Nagmarket pay. Sakpay ang nagturong iti apartment nga babangan na. Imbag ta di na inyawid dito'y balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Detalang ti bagak. Bye. Agyaman ako unay, sir. Bye. At dan iti presinto ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Isurot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan. Tanagnaid na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panahon. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti taligagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas.
Isumit lagayam akas day timbagam kanyak. Tauray si ka, katiso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan ka iti simang patyasawam. Adda palayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanin na. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamot ngamin. Bea, sika ti babae ni Sir. Ay, wala na. Day, imbaga na ngagkatulong iti maisa nga apartment. Apay anak idan na ka. Wang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumwar. Anya, day tatipod no na, patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak, bakat? Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da kunay parigatan ang mga wir kadakwada. Agpada ta ngamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay. Nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan? Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, baka. Agpaiso ka diti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka, lalaki. Kita man no asino ka data ti patyan na. Anya ka diti kayat mo nga ibaga. Babae akirida. Katulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment, ngam intangkal na kaakas labilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ang trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagapwak. Ni Sir Laang ti paikulong yu, tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti Boos. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputaawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagus pa ilaang ijay balayyaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae? Uwan siguro, abam. Tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw. Iso at inulungan na. Nukasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamat pa ibalod, honey. Pakawanin ako, ma. Pangasiyo, ma'am. Isanod yu kumatidarom yung kontra kanya.
Tanagsagaba ak mo't itisidong ti asawa yu. Dinak mo't inaram. Ngam nakidin na ka iti asawak. Saan ko nga mo nga da asawa ni sir? Saan ko mo't nga inayat ti asawa yu, ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? No idarom na kada iti ababae. Gapo iti panangikulong mo kankwana. Ad-adon ti kaso. Saan ak nagdarom, ma'am? Umanayon nga isa no ti kaso. Tagawid na kiti lugar mi. Saan akon nga umaypay dito'y syudad. Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito, tagbirok iti trabaho na, tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit ingkarina nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak matkit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang na. Ay na. Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, agarakgakdan. Adada adwa iti unag tikrib da. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagaragak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwan na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo pamilya na. Wala na. San ko pagbabawyan ti panakiasawa kenkwana. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayatan akitaan. No ti lalaki, ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay sumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jak lakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akelata si mangpet. Adi na imbagbaga. Amangan no adda nakaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na ka di nga inkulong na ka iti apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Amang no adda gayom ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Iso kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat ken kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga ta. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biag gito'y away. Binastad na gapo iti kinamandalon na. Nauman Gamay, adasad-sadot na. Wen nga rod. Ay, kasan umot nga taitan dya anak kao. Tapno di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwa anak ang mapanijay syudad. Wen, yung magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata.
Pudno ka dit imbagam nga agawid ka iti away yo? No ibabawik ti darong? Promise, ma'am. Jakon kayak dito yung syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay? Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamat. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggipusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paglen. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Promise, ma'am. Jakon kayak dito yung syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak ibaga iti pulis nga isanod ko ti darong ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka diti syudad. Iso na konsensya. Ladingita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumwar kan beya. Day tatibilin manipod nga to. Ha? Parwalan da kon, sir. Naisanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko agpakawan ka iti asawam. Barang pakawanan na ka. Manglilipot ka ngamin. Oh, sinalpak. Dahito tinalalak. Nakulungak gapo iti babae. Agyaman ka. Tadi na ka indarom ni Beya. Gapo iti panangikulong mo kunkwana. Pangasim. Pakawanan nakmatan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Sana po doon ta, hani. Ay, ayatan ka. No padno nga ayatan nak. Oray mano a babae iti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan. Ay, napudot pa ilati ulo na ita. Nga pa-check. Mapakawan naktumat lang. Beya? Si kakadinday ta? Nakaumay ka dito, ili. Ay, ayan ti pagluganan ita, ama pan ijay away. Dito iban ti pagluganan. Makadanunan ijay away. Anya, kasano kumaama kadanon day taavan ijay away? Helikopter ayat tapno tumayam. Ay na, nabayag namin adi ka nagaw-awit. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banla ang ti pampasahero ang makadanon ijay. Kasta ka di? O sige, aglugan na karudan dito. Una, tama panen. Nung nakarubwat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya man ti kalsada ijay? Nabayag basitan nga adta kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rudan. Tayon-tayon. Ni Ivan ti driver ti van. Amunan ti agmaniwo. Api mo tinakaslagi na kung paganaan. Saan akas idi akanayon ang magagaran ang makakita kanya.
Sa balin ti agturong iti away. Adda pa yun makitak apos ti kuryente. Dimurasan ti away. Ngam siya, awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko abumak na. Adda anaisagmakak. Nakadanon tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay nga iyon nagkudit na garahe tilugan. Ha? Adda dakkel abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwang anak mi. O sige, bumaba kan, tayo nagkun iti garahe tilugan. Ay, sige nga Rod, bumaba akon. Dakkel tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamanong aminan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi ka si Mangpat? Ah? Ay, saan? O sige, mapanak mo di tabalay. Bea, sika ka din nga agpaisaw. Nanang, pakawanin da ko ma. Nabayag ajak na gawawin. Bimbak nang kakadain, iso anak kalipat ka. Saan, nanang? Gapoy ti tarigagay ko abumak nang. Ad-adaan na isagmak ka. Naisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ng kulong na tiyamo. Diyan ka mo nga dasawa na nanang. Anya ti napasamak. Nakidanakan ko na. Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Naibalod kay jay syudad gapo iti lalaki. Wala na. Kunaknog na maya kay jay syudad. Adadamat arigat tinapasara. Manipod si Mangpet ka dito yung lugar tayo. Di kamitan rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat tayo hangkan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Tawan ti atrasokan ko na angkan. Ano kasta ni Ivan ti kabain mo? Kaslakastan angkan. Tinagtagibasit ko iti. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Numaminsan, saan ngamin ang nasaya at timang tagibasit iti pada at tao? Wan nga rod angkan. Agbabawi ak. Kan kabain ko lang unay tinararamid ko iti. Impaglakit di ata na singpet ni Ivan, di nakakatawaan. Kaslam ang mangag ko ti panang katawa da kanya angkan. Atap mo lang dayta. Nasingpet da nga agasawa. Pangasim matanahan eh. Isanod mo matanti darum mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa eh. Saanin, hani? Ikarik nga agwalbaliw akon. Nooman nugot ka, iti kondisyon ko. Anya day ta kondisyon. No anya man day ta kondisyon mo. Umanugot ak. Basta parwarin da kon dito'y pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kon tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Wen, hani. Basta parwarin dak dito eh. Diyak kayat dito eh. Kan saanin asikat ti manager iti negosyo ka. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin kalaangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabyam. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau Jetalon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilako. Ay, nagsayatan kay anak ko. No ado ti may mula, ado ti lakaw. Alat agrobatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugaw nga nakasabit di ta diding ti kusina. Unang, nakita kon idinapanak iji kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Ang mga no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakitak mo takimuyog ni Bea kanina na Erlinda na pan ijatalon. Ha?
Kunak man no kunana adi na kayat ti mapan agkainaran ijay talon? Alangan mat abuy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ija balay da nga agsinsenyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga? Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan no dadaktil nga urnong na. Nalabit. Ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balay da. Agtedted lakid di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbaken batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minan di aman ni Bey amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsamot na ito yung bagyo. Marbalakit na ito'y balay ta. Wan nga rod na. Kasano ta paitan? Agridam ta. Lumakita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantad di ta balay ti karuba. Anyapay ngay nang kapilitan ano itayab ti angin ti balay. Marumwar kayo nga agina di tabalayaw. Mapan kayo ni ti balay ti karuba. Tanay, maitayaban ti bubong ti balayaw. Ni Uncle Dayjay nang mapantayo ka no di ta kaaruba. Ala, ang kaputi ta nga rudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Wanang iturturag tayon ti mapan ijay balay ti kaaruba. Umunag kayo laan, Nana, Tata, Bea. Ay na, agyaman kami launay barok. Itayab mga binan ti bagyo ti balay may. Sana bali, Nana. Nalawa to'y balay at pagtaklinan tayo. Siminto nga agpaiso to'y balayaw, barok. Uray bumanas-bas ti bagyaw. Sana marba. Hindi ta tinapanunot ko, Tata. Semento ti usaran iti balay me. Tapno natibker. Italaan ngay munigak dito'y balayaw. Naglawa mo gayam. Nagpipintas dag iti alikamin yaw. Day tangamin ti kayat ni Carmen, Tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matagtagari dita suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgad tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang di awan kalsada kan kuryente dito'y. Ngam itaagdan. Da kayo ti kaunaan an naadaan iti istol kan van dito'y lugar tayo. Day takot gapo iti kinagagit mi nagpadpada. Inorong may tinaglaklakwan mi kadag iti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat may tinapanamidya syudad? Siguro ado ti ornong mo. Ay, saan nga amin amapan ijay syudad kat naswerte? Ha? Anya di kaya't mga sawan? Malasak anapan ijay. Saan anasayatin na pasama kanyak ijay? Diyak kayatin tagsog di pa ijay syudad. Kaya't kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Ha? Pagkunamat, bakit? Iso timbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano. Iso asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga rin itimbaga na. Kakaasi gaya mi di aday jay. Imbag tapinarwar na iso anak kaawid. Ay, kita man latatigasat ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Ang nagsublimat lang agtrabaho iti daga. Natroma iti napasamak kenkwana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo barok. Agyaman kamay iti panang pasangbay mo kada kamay. Awan anyaman na, Nana. Talaga akas dati agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom barok. Ay, gayam, Nana. Ibagak ka dagiti kakadwak alalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Tapno da pagyanan nyo. Iso atar-tarabayan na katiapo. Tanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, Nana. Alangan mo't abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na katiapo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, Nana.
Agyaman ako unay kan ka, iti panangidaulom ka, dagiti kakadwang nga umay tumulong kada kami. Ivan. Awanan yaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. Kayat ko ti dumawat iti dispensar gapo iti kinasubirbiadak ini. Nalipata kong dagijay, babaan iti tulong ni Carmen. Agyaman nak, ta saan ka anang italimang iti guram kanya. Aklunag, kay di damo. Kasta una sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko, ma Ivan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka, may saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag ni. Ah? Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay isaganaan. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.